Bwega murithiri wa Meru TV muthenya barigici thaa mugwanja ciongo cia thaa kuria kunthiite na mbere kuraitha uri nkirigira ati manutindite bwega na muthenya waku manuthiite na mbere kukimbagirwo ni tharimo bya mwene Nyamurungu na gitio kinene bitigire ko watu geni kimetha yetu ya ndeto kawithira bambetaga ni Faminas wa Kimathi murekere wa korotera ronge ni Phineas na chetu tugachamberia kagitaniaka gatwamberie nara la mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara thiritwa kinambere kwigwa Kibu Mageria na kwariria mantu makonia tongoria abaraba thiritwa bakienda waziri wa Roje athinambere kwigwa kiruta wa utongoria ni nara indi Gitonga thiritwa kinambere kwigwa kiromba ntongoria ino tigira ati bakurekana na muga kengo inambere kwigwa kiruta ngugi irane nkero ni Rais Ruto. Riboti ino tubanganiritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Weguna. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na ibumberete kuthetera Minister wa Roje na urimi Ricky Muriithi Muga ko maruta magegoni maingangi bikwenda kumwendania mwendamo nikenda tunywa tongoria no ntuba kunuthu jao banenkerwa aga kirugamano ararikithite mbiombithi gupewa kanya kiri utongoria batakurirwa na bokurutira akari wira iwega thirikari yetu ya William Samoei Ruto no ntuba kunenkera mwana ura atwika waziri mwana munini mwana mwithi kwe bana umero bakwalia ndo takomenya haki ya mama ndaberie tukona nabo ona president kathi kumwira akalingithia thakeno au tulingithia ndende rwana roni ni roro kurutha Gen Z roro kuringa maandamano mutoro ba representative wa cabinet noyo kogumya mukuru tanio amera kothia akiuga ga ejeje ukana enio mwega keru kwambi ndio bere Tharaka Nithi tuye tukurega na wona bamulingithia inio wa mbere ngaria pare ane imbaije ronka baweta marieto ria mbere muga kionekana gucokeria bakurirete utongoria ni magitige gutire kungigomba kuga Meru tatiga bo akiuga wakira muntu kagitani gaka kamakiro kuringana na uruti gwera bwake na batikone akiri bathugani akibaraithite decisions jukumu letu litaamuliwa na matendo yetu na kazi ambayo tulioifanya. Kama Murugara amefanya kazi, nyinyi ndio mnajua, si ni kweli? Na kazi yake mtaiona. Na omba bankuru ikuithambi no kone kiri uthwani atia itiorokeri. Hata hii siasa nasikia mnasema bwana. Umeisikia kuku ekengereta tena masiara. Oraigwa ngoko yako thaka. Etena nkara. Siasa ya siku hizi ni kazi. Ora wambe akaya kuringa hapa ng'ang'ana. Wa mori imbwethe atia. Roro wako kuendelea. Rwa kikimika ruto kuendelea. Ende kama anda abati ko ya kuringa sale tena project. Onde mto mume aguru antobeto. Anda agure okona ankuru egiri. Itora miaka maana yana. Kadhatu. Na tuire antu betu itwakinyire kaita omuntu omutunda tumenya nambi na masiara na turaurere kantangari nambi ndangari na nkono biedi atia ibabu ake titioma orona mtu ake tangari ndangari ne siara katuetere tusiare tuatera tuadia atia tusiare leo tuathora ndangari na nkano kanana mwe igwaguna kukumane na nkuja ni irare kuche bajeti ya Tharaka Nithi ma MCS baraba binganaga neo bakiro kama kuringwa njeki mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara Gitonga tariganire gucokia nkomango na yo tugo nonte chokagerio gwara yagira tokathi kuga ina nekera muntu becha wona waigwe na thina ciaku soft thina ciaku kana tibu na wona ndina chore bakwa me agwe nae chiria bakwa ya aigwe ndina MCM mama mare agana chore bakwa me agwe nae Chwabao wabago ubenye no ura nionda bono menye Gitonga kubuga kamwire ni bwega ariani wathuriro buto kwaragia na ibwega ndi no ntuba kundotagira kiroto kiega kirangwitigeria kama 2027 mbusavete mianka 10 kabuga kancho ndibo makire ndakeruka ndituka ngavanda wenu utena gitweka Magecigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambeta Ndagara Waiguna.
Ibwega nuntu bwa riboti eno na njira enkinyanire kutukirikana riboti eno no arera na bwakari na arachuke gamba ng'ombe bethiritwe bakinabere kwa bakebu mageria na kwe bakimenageria mujumbe wa opatu na bethiritwe bakiuga ati gutina mirandi yothi na mbere bethiritwe bakiona bakiaragire kinyama ntu Kalumba iguru ria mutongoria uyu wago mwandiki wetu wa Murimi wa Mbogo bagona riboti eno. Johnny Nemba? Nemba. Johnny Nemba buna temba bunenja? Makofi kwenu. Muimagana makariba gishigo mbunge gechuka igamba ng'ombe kagita karaba kujite amwe na kuga mbunge wago Patrick Munene na remetu ikubatedia ko myanke na nere gitwari gitini muno kiri kubekira stima. Rotation ya kuona stima cia gwetu ni twendwa 208,000 kenda tuona stima na twina MP miaka enana teoma nare gamba ng'ombe tunagira stima watoto wetu wajui stima inafanana aje. Stima si basiona kwa textbook. Kwa hivyo badala ya kuchukua pesa anaenda napea wa mama wawili, sijui anawaita wajane na disabled kama watatu hivi, anasema empowerment. Hiyo pesa acha afanye maendeleo yenye itatusaidia sisi wote. Kana mshadari wetu andore mairwe. Wacha ukarole the 15 wekero stima up to date. Leo ndo maana chio. Yo wetu tora mbinduni tu market mulika mushi ende mushi kutegento. Mbindu nderi. Obisi ya kure kurukiria magenga. Etia ntumbia kemana magomekira stima gute stima mamekerere gute ndo twegure mathi gotini gute mbia cia chokirwe pato kukwanda kora cio mbea buna tutukathibu. Kiuga kirira stima era thirikari nene kurutha kagita gaka gishigo mbunge gikiga chuka kinenkiretwe transforme mwega kina kariba ingi batire na stima. Last stima nembo chu neoma. Transformer irarekererwa from national government. Chuke gamba ng'ombe erasire nemwe kana ciere inu ciengeire Tharaka nonto na emwe erasire emwe inu ciengeire ndamire Tharaka nonto chuke gamba ng'ombe tuliega nyuki stima wetu ne market kikingi kia mwisho kirungamite kwacha busiku ofisini na itekinya gwetu na MP tuthurite tamu ciere atudina twinere tu stima wa muthenya gukere nimwekirwa stima. Kiuga stima gakende wana kithomo kira patogire akari agirari tobichi atire agari tono akabathia na mbere kuingatwa cukuru. Nyone na kamwari geto karaina kana form 4 last year certificate yela regire kuma nonto twere twembia ne ire bagwa cia school fees katola lolonga ne tegora tukiorania riure nonto September ni gakuthie university certificate ni umanga school atia kenda mwana athie yeti tuliaribireki kama anasomesha atukeko tunaona wanafunzi kwa barabara. Rende baugite iba kwirutaniria kugwata speaker John Mbabu kire ciacha ciake cia kuruira gite gike kia mubunge mwankani wa 2027 keingo bona wewe akabatethia nontu pato na remeto wira yake ogasa kwigwa mukuru yakubare na ni muri kiwirwa chuke gamba ng'ombe twikire ni John Mbabu maunto mebange shokereria maunto magitao loberu anjoni roko to 15 stima ikinye ekalambe uko chini gamba ng'ombe tunajaribu kushift this time round antubachuka no turipi kutugwithagia gamba ng'ombe tuturaga John Mbabu au sana antubachuka hiyo ni kutugwithagia tugwatire ni John Mbabu. Mimi najua John Mbabu ni mtu mzuri ni tuenda muntu akuga na gweka JM hasta shift kana tunenkere njoni tuone bura kalotha obviously njoni tukunenkera. Kiripotera Meru TV kuma gishigo mbunge gachuka igamba ng'ombe mbita Murimi wa Mbogo. Bwega nuntu bwa riboti enu Murimi wa Mbogo na nuntu bwa yona njira enkinyaniriku tukirakana na riboti eno bamwe bakari ibethire tubakina mbere kwa bakimenagirie miario ya kiraitu murongi yege no tongore bomeru na arabaingi bethire tubakimuhuria kwigwa kinoka siasani. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Gituma nawe na riboti eno.
napo bamwe batongeria kuma gicigo kia Imenti ni baumirite na kuria Meru bakethira bakigwata mbaru kiama kia Mbas nakio kiria ndereba wakio ni Kiraitu Murungi na bo ni nyuma ya Kiraitu Murungi kumira na kuga guti mutongeria kinya umwe withirite akurite kugwatira kaunti ya Meru kiri utongeria bwa thirikari nene ni tukwenda kuga turi Imenti region na tutauga kiama giaku kia Mbas ndene ya Imenti region gute candidate kinya umwe gigekira nontu batari bagukura nimbo gwitikanira nani ou tutikwenda candidate wa kiama kia Mbas wa MCA tutikwenda wa MP tutikwenda wa governor 2027 kana giti no kiriko kiri kiama kia Mbas kira Kiraitu ari patrinda nimbo gwitikiria ou kiama na kia Mbas kina young people like DMK mwenda kirinya mwenda ithire turenda gukuria nande nontu no gukaraja ko kwenda gucoka siasene kiri ogwa na DMK na mwenda ithire no le ko bati kuritaya ni DMK yo bati kuritaya no le ko bati kuritaya Kiraitu turenda gukwira ritaya na wete ona wake buru na mwekoro waku na nkoro yaku ete na antu ba Meru na kinyote na wega kiri antu ba Kenya kurukia tongeria baba bakuma Imenti ni baugite batikwenda mataro jariku kana jariku kuma Kiraitu Murungi ni kiria baugite bajukitie tagaria riri nyuma ya Kiraitu Murungi gwito tongeria ne ni Kawira Mwangaza kinya president wetu William Samoei Ruto neto gukura gute influence Kiraitu ne onda ne Meru county nabo wetekanira nani ou na tuli Imenti region twauga na categorically twauga gutigi ndo tukwenda kana utongeria kana advice kuma kiri Kiraitu Murungi Kawira na kwanirie na kwania na mpie nyingi na ndimoni urenda ucoka siasene twigucheza mereka na njundo na manto jange jonthe wane bwega na ndikethera ikio kwenda kwa thine ira twinayo ndene Meru county thine ira twino ndene Meru county niguo turetere ukarirwe gone ugita kwa UDM ukama kwa UDM ugeja kwa unda muthiene ochoka kwa muthiene burutu erija na gorigirwe kwa Azimio Kiraitu gutonya kwa Azimio the beneficiary ura tuone ndene Meru yugwe ni araba kuga kwa miaka 30 Kiraitu Murungi ari utongeriene atithirite agiukiria na gukuria atongeria kuma ruterero Imenti endekethirite akibathiragia gisiasa meaning now miaka 30 rokarite Imenti ugwe gwengwa kana utongeriene nura approve kweli guti mutongeria wa menta kinya umwe turenda kuga antu ba Imenti ina atongeria bagutosha twambire tune senator wa Meru uri deputy speaker wa Senate ni mutongeria wetu umete Imenti akwatha ndene ya Meru county na kinya Kenya kwa njumla nino ndo Kiraitu twagira nthoni na bautio turungamite na baugwe igita riu rionthe uyi mutongeria wetu tafadhali withdraw those remarks with immediate effect na warega ku withdraw that statement batu tukamenya ugwe wi crocodile gichiara ngara giacoka gikora nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboya nontu bwa riboti inu na njira y'enkinyanire kunabo akariba Igembe Central bethire tubakinamba kwa bakebu magiri na kure mujumbe wago utira ati na kuinamba kwa keba kinyithagiria mirandi ya uthi na mbere na ara bethire tubakimumeneria nontu bwako bateniria kiri uruti ngugi bwa ntere ino mwandiki wetu wa Nthetu Mukiri wa Nkunja mewe na riboti ino Igembe Central etore bakio ote mwana wetu tukomethete ni ngetha uri brango bitagomi ote wandiki no akariba Igembe Central na muthuro yo munene ndi ne baumirite kumeneria mubunge wa Ndanikile wa Karitho bakimwire ndikaitakara baranjirie kumwitie maendeleo kana weti na mbere akomba kwithira ikirotho na kuate antu bandika bamumena na bakwenda kumweberia tene indebo ni weti na mbere bakwithira baetia batu akariba Igembe Central kwera mweshimiwa wantu ato muruma tomwera batu na tukario akawakatu musana batu tuwe tayari wikaria na tuwe tayari wikaria na kura sietu ora twaringite 2022 utiwete ibo wete kura teka kwende
mheshimiwa kile akuremwa amini tika thirikari etena mbesa cia kubwendia barabara cia Gembe Central thirikari inacio na leo tware kiotene nio ntukuru twetere Gembe South kwa Johnny Paul aromba market ya thuruga itine wakwa kiotene ngo ange cia ndio mutolore ka kile atareo na tienda sikana ndi president kegete toengwa ketha bahati mbaya ake awatwa kurete rimwe kinya murungu ombago iomba kwa kura kinya hospitali no tubambi kwa thine barabara ibo na ndipo tukinya aria tongege beto pa ku challenge oba kero atiri o te no kenja aki kinya mbere kinya wache pingetu mwango itate ato mwango ikere lami ibo lakini therembi ni kumba upika kidogo kuitate kukulukira kuonia kwa ankubwira kinya leaders wabetu no mwanga tubaire uma leo ira muntu uma oto muthura itorika na chukinya bara tubangeri tugero tubangeri kubwethero 1 2 3 na kutugero itwabwetherwe irasi ingweke cioro ingweke barabara ingwecio kambu ndo bari nyarare yara tafadhali nyarare yara ke okwira ndo geta shughulikiwa kwe mburu ra kugokete nanje gankuru akongea ni bari na mburu retikwa na biese umere barabara nene connect county ni weta Wajia ni weta Mandera ni Oriu kiria kariba bakiuria mubunge ondan kelewa karitho kubaretera maendeleo ntorene muno yara ya barabara ona stima na kinya kubamba sare yari rumi kenda utuwa itokwenda stima ntorene ye ukawe no atuka no kuona mheshimiwa wewe no kwenda wewe ntorene ibo kuona mheshimiwa tafadhali bara wakilisha especially timu ya mheshimiwa kile lakini kuita na undaku na ke mheshimiwa na rabu weta mwambira community na mabataro ateneka ako riba fulani ndeka muri bo motika ya kisiasa na mkamuzika na atasaulika baba watu niweke tatu mheshimiwa ndani no tugara tena sietu ono baba wetu na ke akwenda akoremo alisai lazima mbazari grasi lazima wakiro grasi barabara lazima tuendelee barabara biuni ndio bila mjumbe atebati kuelewa na stima lazima tuende hata stima lazima tuegero Keripotera Meru TV kuma ntorene ya Kipkone Gembe Central Beta Mokiri Onkonja Bwega nuntu bori botinu tukithina mbere muthenya wa ro intugo yewetetwe tantu ya maandamano baingi bametaga sabasaba na araende mwingi wethiritwo kirokana mbeombethe bethiritwo bakirombo kirira gutigira tibatika ina mbere kwa bakithungikire maandamano mama nuntu bwa mantu mwanya mama mbako makiumagira ndeni maandamano mama na muno nuntu bwa kumakira uturo bwago ndikiwe tu andetu murimo wa mbogo nawe na riboti ino warira gukwirigirwo kuigwa kuri na maandamano masabasaba muthenya wa Jumatatu ende kamishini wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga hamwe na kamanda wa polisi Zakaya Zing'ano ibagwatanirite na Karibachuka kubereithia bura baumba kurutha maandamano mathiri. Hivi karibuni tumeshuhudia maandamano katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, na tunajua ukweli ni kwamba mababu zetu walipigania uhuru kuhakikisha ya kwamba tunajitawala, na kama tunataka kuungana ama kuandamana, tuandamane kwa njia ambayo inaofaa na tukiwa tunajitawala. Tukishuhudia hivi karibuni ile maandamano tumekuwa nayo, si maandamano kulingana na venye tumepewa haki kikatiba. Kama kuna kitu pressing ya watu kutaka kuandamana siku hiyo, tunaweza adjust kidogo, tuseme basi tuandamane na tuandamane kwa amani. Na masaa ya kuandamana inaanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 usiku jioni. Wale watu wanaendelea na maandamano baada ya saa 12 na dakika moja. Kwa tunaita nini? Tunaita nini? Aga kamishina Gitonga akionekana kumeneria barabara thiaga maandamanoni kwenyangia into biene. Watu wamekuwa wanamulika ama wanalenga mahali ambako kuna biashara zinaendelea. We uandamani uende upeleleke malalamishi yako, we una time unaangalia watu wanafanya survey, wanaona kwa duka fulani, wanaenda hapo kubora. Wanaangalia mahali fulani kwa barabara haija kufanyia chochote, unaenda kuwasha moto, unachoma barabara. Wewe una haki ya kufanya maandamano, lakini kuna mwingine ana haki ya kufanya biashara.
kuna mwingine ana haki ya kusafiri, kuna mwingine ana haki ya kufanya jambo ambalo hata akitaka kukuja aketi pale mahali kama hapa afanye ajienjoy, afurahie maisha yake ama siku yake, hiyo ni haki yake. Kwa hivyo ningewaomba mjue, wakati unaandamana, haki yako ya maandamano inaishia mahali haki yangu inaanzia. Rainde barutite mbitwa kiria Kariba kaunti no kurutha maandamano mathiiri wegwa bakamarutha muthenya wa Jumatatu. Ningeomba tushikane pamoja. Kama kuna malalamishi mko nayo, kama mnataka kufanya kumbukumbu, kama saa hii tunajua watu wamepanga kumbukumbu za tarehe 7. Kuna wengine wamepanga saa hii na nawaambia tunawajua na tutawafuatilia. Watu wamepanga badala ya maandamano wanajificha kwa maandamano ya kumbukumbu, lakini wanalenga masupermarket. Hata ukiandamana, andamana kwa amani. Useme tunaenda mahali fulani kwa sababu ya hii na hii na hii. Kifika tarehe hiyo, anybody who will be participating in that demonstration will be doing an illegality. Ng'eno akiuga kanengera baraba karutha maandamano karia bakugana wegwa bakamarutha arana bwakari bauritie njensi kuigwa bari na thire kagita kasabasaba ntugu inu ya Jumatatu. Lakini hata hivyo, we are ready to give you the security that you require if you are told you want to be peaceful. Peaceful demonstration does not mean to chome barabara. Peaceful demonstration does not mean tufunge barabara na tuitishe watu shilingi 50. Jensi kama watatokea, tafadhali usiharibu kitu ya mwenyewe kama vile tumeambiwa na wakubwa, because inaonekana kama ile siku nyingine kuna watu walikuja Tharaka Nithi wairu na watu wa Tharaka Nithi, so hatujui hiyo timu inatoka wapi. Ya Sabasaba maandamano ikuwe ya amani, tusifunge njia na tusiharibu vitu za wenyewe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Iboega nonto bwa riboti inu na njira y'inkinyanire ku muradiri wa Meru TV. Riboti inu gatukinye muthego maratu kubangirite muthenya we munde kathache mwanya nonto bakorera Meru TV ra yethiretwe gitamba na gwitigirira kunde kathetuni kama Meru kabudhira bambitira ni Faminas wa Kimathi. Tukathi kuraya ithina mbere kuwirerua uraithiri wa Meru TV tukarika no gorokire metha yetu ya ndeto angekumenyithia imbingi mkuruki tinda bwega.